بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتا قوش دارين أشكو نقعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمراه همي زندگي مباركي زندگيا مرچي جمع روچ مباركين روچين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشتهر يروچا باز درود بواني من سرا شما همي قصة سيرتا اشكونه گاye وزبانا کوشش کنه هیچ انگار مکنه بگوشه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شما زانت جن قرضي راند سعد بن معاذ رضي الله عنه وفات بي راند رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع روچه چوی مرچگین روچه راند جنگ خندقا چند وقتا مسلمانا کار کو بک ماهی گیش همه کل کوت کرند ماهی گیش محاصره بیتن چه کافران یه شد هنچین شد مسلمانا بی تنگی بی فجمع روچه مرچی رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع نماز دیگه جمع نماز دیگه خطبه دیگه پیسرا خطبه اسلام تو که اولا جمع نماز کتا خطبه رنده داته چو ماشما هنی عید نماز کنه رنده عیدارند خطبه ده یعنی خطبه آوادی چو مهم نبیته چو مردم عید نماز کن عیدارند خطبه ده باز مردم نندی باز مردم درکپی باز مردم کارها روته لكن باید انسان بنندی مستحب بنندی سنه مأکده خطبه بنندی جمع خطبه پیسرا هنچو بیتا یعنی جمع مهم بیتا جمع نماز بیتا جمع نماز رند خطبه داتا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبه داگا جمع نماز دا جمع نماز رند شروع کو خطبه شروع کو مسلمان یه وقتا باز مجاعه هسته تنگ تا شد تا رند غزوة خندقه رند بين قريظة ماهي إشان محاصرة كو ماهي وات محاصرة بالتقا ماهي كالي كوتكا يعني ورق وچيز وسامان ورقي درو خلاص بتا يكي چا صحابيان نامني دحية بن خليفة الكلبي چا شاما پیداگه بازي قافلة مزنية خوراكي ما گندوی ما زبیبی ما همه چیز ورقین چیزی هسته آت کرسه همه وقتی رسول الله نماز داته حلاس کتا رنده خطبه شروع کتا خطبه رند نمازه بیتا چیه مستحب بیتا یه خطبه واجب نیاگه یه خطبه فآت هنچو یه قافل آت کرسه مسید کرا مردم همه نوکران کاروالا گدحیه خلیفه بن کلبی توارجه همه آواز گو ما چو گانا دا به توارجه يعني خوراكين چه آواز کو بالمردم درو صحیح به یه قافله آتکرسته مردم همه خطبه توکا نشتگن هر کس پادات درات شو قافله ما قافله چیزی پشت بکپون چیزی همون بزیرم گیشتر مردم باز مردم درات که سرات که رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه دیگه روایت کهیتن گیشتر صحیح بخاری 12 نفر چه مردما مسیت مردما سرات که دیگه درو درات که یه وقت ما شما زانتی خطبه واجب نبیتا استماع واجب نبیتا جمعه نماز ها یه جمعه نماز ایا واجب بیتا فرض بیتا یا فرض نبیتا فرض بیتا همه حسابا یعنی ظهر نماز بدال بیتا یعنی هر با ظهر جمعه نماز کتا ظهر نماز بدال بیتا همه سببا فرض بیتا پورا تو ظهر نماز کنگایا و خطبه مستحب بیتا خطبه بننده خطبه رند نمازه بیتا چو ما شما عید نماز کنه رند خطبه ده فیه ساعت مردم درات کن رسول الله صلی الله علیه وسلم وشتاتا خطبه ده خطبه اگه پوره نه واز اگه حلاس نه یه مردم پادات کن گشتر گوشتی ماره همی قافله چاره فالله سبحانه وتعالى یه ساعتا خطبه گوشتارک خطبه آیگ نماز جمعه کنگ
فرضی کو مسلمانان سر سورتی کاملی 11 آیت ناملی سورة الجمعة الله سبحانه وتعالى نازل کو. رند سورة الصف الله سبحانه وتعالى سورة جمعة نازل کو مسلمانان سر يعني 11 آية، وهي سورة وكا الله سبحانه وتعالى بيان كنجة يعني بايد ما شما الله باكات تسبيح كنه تعظيم بكنه دلا نيمغا نية الله نيمغا بكنه. الله سبحانه وتعالى عزيزة حكيمة راندا رسول الله أهميته چنچكي مزني نعمته ما يشميت وكا الله سبحانه وتعالى ما يشمي رسول الله پیغمبر مارداته يه هدية يه منحة يه كرم. الله مارش مار أمة محمد أمتي كتب محمد بي رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. رند الله سبحانه وتعالى ما يهود حق زانت راه زانت صراط المستقيم زانت همي زانقا وهمي علما إيمان نيارتا تكبر كتاب ها صراط المستقيم دراتك وتاري شرطر زانتا. فالله سبحانه وتعالى وشي مردم كاميائي كامت روشاد نسبه نجزانك إلا تقوى الله عز وجل إلا هم صراط المستقيم دارك هم إيمان عمل ثابت كناك. فيهودان الله سبحانه وتعالى مزمت كوش عشان يهودان عاقبت شوبي سيين قبيلة درات كان جمدينة يا دو قبيلة لعدشو بني آخر قبيلة بني قريظة ماشمازات شي عقوبة الله نازل كوايا سرا. فرند الله سبحانه وتعالى وشي هما سورة الصف بيسرا وشي مشمرة يك تجارتي سوج بديو سورة الصف أولا يا أيها الذين آمنوا بيسري سورتنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله وشي يك تجارتي يك سوداية مشمرة سوج بديو يه تجارت يه سودايي شمارة چكيامت عذابا نجات دا شمارة جنة بارسيني راندا قوشتي يه تجارة إيمان الله سرى إيمان بياره جهاد كان في سبيل الله. يه سورة جمعة الله سبحانه وتعالى قوشي جمعة ونماز تجارة شرطرهم كمتي قرانترهم ثوابي قيشترهم. الله سبحانه وتعالى يه وقت مسلمان درات كانت تجارة قافلة قوشتي هر كسمة رون چیزی پشت مکمون لحظه گوشی من گندم زیرون لحظه گوشی من چیزی ورق زیرون. الله گوشی يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا مسلمانا يا إيمان دارا هربت الله سبحانه وتعالى توارجا مسلمانا جمعة نمازا بیایه خطبه گوش بداره هر چشمه دسته هسته انگاری بکنه توجه کنه مسیطه توجه کنه خطبه گوش بداره خطبه حاضر ببه خطبه انگار مکنه چه اول خطبه چه آخر خطبه همه سبب خطبه پیسر بی چه بلی مردم خطبه پشت مکپه نماز پشت مکپه بلی زانه خطبه مهمه چیزه و یه هی هبر مهمی هبری هسته مشمه ملکا مسلمانان ملکا هر ملک عربستان بگیر چه هر ملک بگیر خطبه بی انداز دراج کشم و یه خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبتان بس همین چوش الله سبحانه وتعالى فرض کتا خطبه مسلمانان سرا یه خطبه رسول الله جمعه نماز داتا کن چه 10 دکتا گیشتر نبیتا. خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوشي أوتيت جوامع الكلم مهما شرطني واشتري هبر الله من داتا من هبر كم وكم ماناي بازم من هبر كم وكم فايدة بي انداز بازم باید عالم هنچو ببا خطبه نمازه دیر مدارم خطبه نمازه همه مختصر بکنم مهمی هبران بگوشم مهمترین هبران بگوشم مهمترین هبران سوج بدهیم رنده نمازه اقامه بکنم خطبه دير مدانا وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول إقامته وطول صلاته وشي هما علامة عالم مردم علامة همشة آي خطبة جمعة نماز خطبة كم وكم إن خطبة نماز دير بداره واز ببي خطبة ببي رد آخر نماز مختصر ببي خلاف مشمي پیغمبر سنته خلاف مشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيرته. فهمي آيات نازل بتا واجب بمسلمان سر قشتي فاسعوا إلى ذكر الله، يعني معنى فاسعوا إلى ذكر الله ما هلا بيايه باشت مكفي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قشي هركس جمع نمازا ما هلا تربيتهم اول براكيتن چمرد ما پیسر پورا یک هشتری نام هدا حیراتکو بهرکو یک رنده بیتن پورا یک گوه که هشتری یک گوه که حیراتکو نام هدا رنده بیتن پورا گوراندی حیراتکو نام هدا رنده بیتن پورا مرگی کشتی حیراتکو نام هدا. شیمانا فسعوا الى ذکر الله ای ما هلا بیایه کوشش کنه تبکیر بکنه نماز وقتا. شما کای مستحب همی پیسر نماز نفل بوانه چه امام پاد کهتن خطبه وانی پیسر وتارا مشغول کنه خطبه جان بشوده جمعه روچا وضو بگره جمعه روچا شرطرین پوچا و تیگا ورا بکنه جمعه روچا. وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياك بوتشي خاص يركن جمعه واستا هر بقاي همشيا ورا بکنه جان بشوته. وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کس کیتن جمعه نمازه باید آیا غسل بکم. وشي رسول الله سواك بجنه هر بجمعه نمازه کای سواك بجنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وشي هر بشماره عطر هسته دهن هسته شماره وات هسته اشمي لوقا هسته فليمس من طيب اهله من دهن اهله عطر بجنه جمعه نماز واسطه. جمعه نماز هات کبیا یہ جمعه یہ وقتی مبارکی وقت ہے چه خطبه یا چه نماز هلاس بی یہ وقت الله سبحانه وتعالى دعاء قبول کم. فهي مردم شما حاضر بين خطبه نمازه حاضر بين امام دعاء مشاكل مسلمان هستن باید امام ها یہ مشاكل مسلمانان بیان بکن دعا بلوٹی مسلمانان واسطه وتی واسطه امت واسطه. فهي یہ نماز جمعہ نماز ہمیں چاہیے ساہتا خطبہ فرض بھی مسلمانان سرا آیا کہ فرض بھی مسلمانان سرا خطبہ نماز رند اللہ سبحانہ وتعالی وشي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وشي هرب جمعہ نماز هلاس بھی بروي وتكار بارا بروي الدنيا كار بارا یا کہ دگار ہے وہ دگار برو یا کہ تجارت ہے وہ تجارت برو یا کہ دکان ہے وہ دکان برو یا کہ کار ماشین ہے وہ تماش کار یا کہ سودائی ہے وہ سودائی برو. فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بزان رزق الله دسته فضل الله دسته ديوك الله وتيجه مش ما كوششه وديوك الله رب العالمين. ويه ساعتا شما وتكارا روي وتزمينا روي والتجارة روي الله يادا ذكره جبر قافل مبي تو سوداي كان الله ذكرى بك تو نغان پچگاي الله ذكرى بك تو ورق رادگاي الله ذكرى بك تو تراها روغاي الله ذكرى بك تو تماشينا سوار الله ذكرى بك هركس الله ذكرى بك باز خاصة جمهور وچا صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشي الله وشي ما كامية مردم همشا فايزة مردم همشا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بأنداز باز الله ذكر كده غافل ما بذكر توكا كامت روچا انسان شهر بكيت الجنة ترى وشومان بي ما يشتر ذكر نكت الدنيا توكا. فواذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله وشي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. شتو یک تجارتی بیت یک خوراکی بیت راستی شد بیت راستی تنگ بیت راستی چو بیت چطور شما رسول الله انگار کنه در کپه چمه سیتا رسول الله وشتاتا من بر سرا واز کنه گن شما در کپه چمه سیتا همی تجارت دون بروه و ترکوک قائمه والله خیر الرازقین. الله روزق الله دسته روزق يعني عمل صالح توك روزق رسول الله اتباعه روزق رسول الله سنت پابندی رسول روزق رسول الله ابراهیم روزق حقیقت رزق همش دين اسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا رأوا تجارة ولوها انفضوا اليها وتركوك قائمة. فالله وشي بايد مردم چو مکنه چه ساحتا گدار خطبت حضور واجب بھی فرض بھی مسلمانان سرا. فهم یہ چیز ہم واقع ہم یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ نماز خطبہ نماز نازل بھی رند رسول الله صلى الله عليه وسلم رند راه دا لهتي مردم راه دا لهتي شمال راه دا لهتي شرق راه دا دوريان راه دا وتمردمان راه دا حدودا سنبالي دق مردم حملة مكان مسلمان سرا دق
قافله دوزي چیزی میته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لهتي ابس يعني خياله والصحابه يراهدا نجد نيمغا شتا نجد نيمغا هم غدان ياكي كابزيه كوچا نجد مردما نامني ثمامه ابن اثال. ثمامه ابن اثال ارت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم گوشتي جيل نيستا جاگاه نيستا. فرسول الله مقصد همشه بلی مسیتا گندی، بلی مسلمانان چاری، بلی نمازا گندی، بلی قرآن تلاوة اشکنی. فقوشت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشي يعني جيلية مسيتي جيل كنه مسيتا سارية هم يداره هم دي بانده هم دي بس ثمامة بن أثال ياك بزنية مردمية بني حنيفية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نمازي دار آتك جوستكو گوشتی یا ثمامه تا چیه گوشه؟ گوشتی ثمامه گوه ما هیچ نگوشو. هر به من کشه ما قاتلیوم ما چشمه مردم کشته. هر به من آزاد کنه ما هنچی مردمیو شکرا نشمشو نیکیا نشمشو. و هر به پیسه و مال لوته مسیتی مردم هر چی بلوت ما تردیو. فگوشتی خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم درو چران پدات رسول الله مقصد همشه مسیتا ببی. الله عز وجل قرآن قوش وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هرب مشركي كافري آتك شما كرا شما جواري بدي أمانتي بدي باللي قرآن أشكني باللي نمازا قندي باللي مردمان أخلاقا قندي باللي مسلمانان ندك بادا چاري. فدومي دروا چرند رسول الله پدغ جوستيكو گوشتي يا أثامة چيه گوشه؟ گوشتي مهما هبركتا هرب من كشه ما هون زورته مش مردم بازی کشته و هر به من ما بکنه ما چه مردم نیکیا نشم شو هر به پول مال لوته و هر چی بلوت بتر دیو پدا سومی رو چه پدات که رسول الله همه حبری کو ثمامه پدا همه جواب ده. فرسول الله صلی الله علیه وسلم گوشت فکو وثاقه پچی کنه آزاد کنه بلی روته درات ثمامه شو دیر یک باقی هسته همدا همی باغ توکا شو جان مانی شو پوچی ودی بدال کتا بدعات مسیتا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشتا. رسول الله دي ما نشت گوشتی یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گوشتی یا رسول الله من قسم به خدای پیسر تی گندگا من پیسر ترا مگندم چی مردم نبیت من دل سرا دشمن ترین مردم سل ترین مردم من دل توکا توبی تگه. يا رسول الله هني من ديل توكا شار ترين واش ترين عظيم ترين انسان توي من ديل توكا. يا رسول الله وانا قسم بخدايا يا اسلام من ديل توكا هنشو سيل بتا هنشو من ديل توكا هنشو مثل مزان بتا من ديل توكا هنشو من دهياله هنشي بانداز سل الدين بتا هني مرشي بنا رسول الله قسم بخدايا يا اسلام من ديل توكا شار ترين ديني واش ترين ديني عظيم ترين ديني من ديل توكا. قلت يا رسول الله من قسم بخدا تي مدينة يا شهر مدينة رسول الله هنشو من دل توكا سلني مولكي بتا هني من دل شيء زميننا يجاقاتو نشتغى شهر ترين زميننا سار زميننا يا رسول الله. يا رسول الله همي وهدي ما درات كقوم تي مردما ابساعات كابس محمد بن مسلمة صحابي يا رسول الله رادات هنشو قاشتا جبت وارته هم تي مردما تي قاشتا من جبت من نيات من برو مكة عمره بكنو او هدي كافرة مشركة هني تو من چيه گوشت برو عمره بك او في مردرك برو عمره بك وتو عمره ادا بك. درات ثمامة اولي مسلمان شو صحابة رسول الله هجرته كتا روت عمره شو عمره ثمامة بن اثال طوافكو صفا مروايكو هلاسكو مردم صحيح بتا مكة مردم قريش مردم ثمامة اسلام ارتا وشي ثمامة تو صبوت تو كافر بتا والدين انقار بتا انقاركو قش نعم من صبوت من كافر نبتو ما اني مسلمان بتو آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعته وصدقته. فقال ميتي باز هبر دا قشت من قسم مرچي قدر جنج دا ميمول كاشما همیشه گندم چه می ملکارت مرچی گودر یک دانه گندم شما را مکه مردم نرسی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را اجازه مده گوشی گندم مده مکه مردم قریش مردم گندم مده مرچی گودر یک دانه گندم شما را نرسی مرچی گودر. فهما
ثمامة بن أثال إيماني قوي بي، سالم مضبوط بي. مقصد همي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمته مسيتي داشت رسول جمان وتي دي قوشان وتي أشكو قرآن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتي. فديتي يه عظيمي مردم، يه صادقي مردم، يه تقوى دار مردم، يه دي بيسريقي هبر درو دروق بتقام، بيسريقي هبر درو هنچي بقواس بتقام. يه اسلام چوه واشيه چيزي ما درو وتارا محروم كتا چه اسلاما وافسات كت بولكا نجدا بني حنيفة يا اسلامي شنكو دعوتكو اسلاما ياك مزنية خيري بي وتمجتمع وتمنتكا وتجاقها. فإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يه سيرتي مباركة، يه جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايد ما شما فخر بكرم يه مرچي روج ما روچه بدرود بواني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قشي رسول الله إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. شما شارترين روچ جمعة روچه باز درود بواني من واسطة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.